atua nui tonu a rehua ki te Māori. I etahi kōrero ka kia a rehua ko te atua nui te rangi, ko te toi o ngā rangi tōna kāinga. I te kakenga a tāne i ngā rangi, ka tīkina atu ngā kete o te wānanga i a rehua. Ko rehua no te atua o te ora o te rongo wā. Ko matariki tana wahine, toko waru a rāua tamariki, e tohu ana tēnā me tēnā e ngā whetu o te kāhui o matariki. Ko te mahutatanga ake o rehua i te atatū i mua i te arango o te rā, te tohu o te marama tuawaru o te tau Māori, hei te hānuere me te pēpuere tēnei. Ka kia no tēnei marama ko kohi tātea, ko kai tātea, ko ahuahu mataora, ko wairehu, ko te waru. Ka kaha te korikori i tēnei o ngā marama a ētahi pepeke pērā i te māwhitiwhiti, i te kihikihi, i te kēkere wai me te pihareinga. Ka kia ēnei pepeke ko ngā manu a rehua. Ka whānau toene hoki te moki, te māmau, te kai here here me te inanga i tēnei wā o te tau. Ka kia ēnei ika ko ngā pōtiki a rehua. He tino kino te wera o kohi tātea. Ka mutu i te ngau kino o te rā, ka kia he whakaruhi tāngata. Ko te kōrero a te Māori ka puta i tēnei wā hei whakamārama i te kino o te wera, ko rehua ka i te patu. Kua kaha te puāwai o te pōhutukawa i tēnei wā, kua whero katoa ngā tahatika. Ko te whero te tohu o tēnei wā o te tau, ka whero mai hoki ko rehua, ko ōna tohu e rua ko te whai te mātauranga me te pakanga. Noko nei mai te kōrero ko rehua kai tangata.